amakuru yo hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, noneho na Afurika muri rusange n'isi yose, ariko izingiro mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mubibona mute? Tubanje kubasuhuza mwese badukurikiye. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru y'umutekano, araho byifashe neza ariko naho bitifashe neza cyane. Mu gice duherereyemo haravugwa mu tekano utari mwiza hagati y'u Rwanda, Burundi, Kongo. Aho ngaho ngira ngo na mugenzi wanjye ndashobora kuba ari kubibona. Haravugwa amakuru y'amatora muri Kongo, nayo bamwe batari kwishimira ibishobora kuva mu matora, dore ko ndetse na bimwe mu bice bimwe bya Kongo amatora atabaye. Akavugwa ikibazo nanone cy'ubukungu muri Tanzania, aho ibihugu by'i Burayi bigenda bifatira ibihano igihugu cya Tanzania. Ubukungu bwa Tanzania bukaba buri kugenda bujya hasi. Ibyo ni ibibazo biri kugenda bivugwa mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye. Urakoze cyane. Turi kumwe muri aya makuru, tugiye gusesengura no kumva ijambo nyamukuru ry'umuyobozi wacu nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred. Ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari kimaze gufata indi ntera. Ubundi mbere byajyaga byitirirwa ngo inyeshyamba, ariko hatagira uvuga. Noneho bimaze kugeraho abayobozi b'ibihugu bwabo wumva ko hari amatangazo bagenda batanga kubera ikibazo cy'umutekano muke bafite, cyane cyane ku bihugu bigiye bituranye. Ibyo murabizi ku binyamakuru bitandukanye, ku magambo agiye atandukanye. Ikibazo kiri hagati y'u Rwanda, u Burundi, Uganda ni ikibazo cyagiye kiremerana n'uyu munota, kuko amakuru mashyashya hari nuko u Burundi ngo burimo gusaba inama gusaba kugirana ikiganiro na leta y'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo cy'umutekano muke, kuko u Burundi bushinze u Rwanda ko u Rwanda rujya guhungabanya umutekano. Icyo gihe kikaba ikibazo barimo kuvuga ko basaba uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bwa East Africa Museveni, perezida wa Uganda, ko bakora iyo nama bakaganira ku icyo kibazo. Mu gihe no mu Rwanda nabo bavuga ko umutekano wo mu Rwanda, izo nyeshyamba zigenda ziza guhungabanya umutekano mu turere twa hariya mu majyepfo, iburengerazuba, ngo izo nyeshyamba bivugwa ko nazo zituruka i Burundi. Abaperezida rero cyangwa ibihugu ugasanga barimo baritana ba mwana. Icyo ni ikibazo kimaze gufata indi ntera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred, nk'umusaza w'inararibonye, umugabo w'umunyapolitiki ku rwego mpuzamahanga, umugabo ufite ikosora mpuzamahanga, umunyabwenge mpuzamahanga kandi umunyamategeko, umuntu ufite inararibonye ku bintu byose, twagira ngo udusubize kandi ubwire abadukurikiye ibyerekeranye n'iki kibazo. Ese birava he bikajya he? Umuti ni uwuhe? Sinababwiye kuva kare kose ko twe mu karere k'ibiyaga bigari duhora twugarijwe, muri Afurika muri rusange ntitugire inganda zikora ibyo bitwaro bya kirimbuzi, ariko abanyafurika nitwe twirimbura ubwacu. Izo ntambara bategura n'abakorone se bari kuzitegura, cyane abanyafurika ubwabo. Bityo rero ibyo byose bajye bareka kurenganya bakuriyo, ahubwo babanze binenge, bigaye, barebe ko ari bo bica umuti w'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, haba no ku rwego rwa Afurika. Ibyo bitwaro bya kirimbuzi barabizana kurimbura abandi. Abaturage bo mu Rwanda, b'i Burundi bisanzwe nta kibazo bafitanye. Abaturage bo mu Rwanda na Kongo nta kibazo dufitanye. Abaturage b'u Rwanda na Uganda nta kibazo dufitanye. Abaturage rubanda rusanzwe, u Rwanda na Tanzania nta kibazo dufitanye, nta nicyo twanagirana. Ahubwo abategetse n'abavuze kuva kare kose bamara kutasangira intekerezo zabo, noneho bakumva babimeneramo, bakabiba mu nyangire no mu baturage, kubera umwera wavuye bukuru bucya wakwiriye hose. Bagashaka guprofita abaturage, babashore mu ntambara z'urudacya, hanyuma zihitana abana babo, zihitana abagabo zibamare, zihitana abagore babo zibamare, abasagutse abagore babafate ku ngufu, babaryeho iminyondi, noneho babishimisheho, nibarangiza bamwe
bamaze kubakora ibyamfura mbi bigire ngo barabatabaye ngo noneho ngo bafashwe ku ngufu ngo beke ngo bigire Croix Rouge muri make bigire abantu beza batagatifu kandi atari byo aribo bakomye mu mbarutso yo kurasagura no kwica abaturage b'Abanyafurika. Dushingiye hano mu karere k'ibiyaga bigari twe tubona nta mwanzi uturuka mu ijoro w'ikimanuka, bose ni abaturanyi, bose ni abazimyamuriro. Aho kuzimya umuriro ahubwo barawushumika, barawukongeza, aho bafite inenge ikaze ikomeye cyane. Noneho tukibaza inama mpuzamahanga bahoragamo z'urudacya, zaba za East African Community, zaba za CPGR, zaba za African Union, ibyo byose nibaza ni zakoze uwuhe muti, zakemuye iki? Bajyagayo kwiga uko basangira imisoro y'abaturage, noneho barimo kuyirwaniramo. Bageragezaga gushaka kwegeranya iyo misoro muri East African Community, noneho bamwe ntibatanga imisanzu, abandi bayitanga, abandi bagashaka kubakubitira mu igunira no kubakubitira mu ivi no mu nkokora, ngo bo batanga myinshi, abandi batanga mike, abandi ntibayitanga. Ibyo ni ibiki? Uwo mutekano muke bazana hejuru y'abaturage, bagashaka kubahitana. Izo ni intambara bategura. Ahubwo se ninde muturage ujya iyo hakurya y'amazi magari ngo agura amasasu, agura imbunda, ibyo byose biturika byose ngo abizane bihitana Abanyarwanda cy'abanya East Africa cy'abanya? Ninde ubizana? Nabo banyapolitike gito bajya kugurira bene bihugu babo ibikoresho bya gisirikare byo kuza kubarimbura. Ni ukuvuga abaturage bapfa umunsi ku wundi, ni abategetsi baba babishe. Iyo